Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu posjeduje vinograd od 20 ari. Zastupljene su uglavnom vinske sorte grožđa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Game i Tamnjanika. Zasađen 2014. a prvi rod je dao 2017. godine, a već naredne stiglo je priznanje sa sajma etno pića i sireva koji je organizovala tada Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu. Sveštenik Velibor Ilić osveštao je vinovu lozu da se u vinogradu ne bi dogodila nekakva šteta. Vinograd održavaju i neguju učenici koji pohađaju smer poljoprivredni tehničar. Učenike treće godine očekuje rezidba vinograda kao model blok nastave koji će se održati od 19. do 24. marta i gde će učenici sve svoje znanje stečeno u učionici implicirati, odnosno implementirati na vinogradu i omogućiti vinogradu da normalno krene u vegetaciju, jer smatramo da tada prolaze niske temperature, da će se zemljište zagrejati, što baš ove februari ne obećava, ali nadamo se da će ekološki uslovi biti pozitivni i da će naravno loza izaći iz faze ekološkog zimskog mirovanja i ući u period vegetacije. Danijela Živojinović, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, inače i sama nekadašnja učenica ove škole, radi doktorsku disertaciju. Mi smo prvu godinu ogleda završili, sada nam je u toku druga ogleda. Tema mog doktorata jeste prelazak iz konvencionalne organskoj proizvodnji. Samim tim mi smo i ogled podelili, da kažem, u pola dijela, gde imamo od sorti, pa smo te sorte podelili, jedan deo nam je organska, jedan deo nam je konvencionalni i pratimo te preparate. Vidjet ćemo ova godina, doduše neke rezultate što smo odradili smo zadovoljni, ali kao što sam ja rekla, prošle godine smo bili dobri, ove godine očekujem da budemo odlični. Jednu malu pouku bi samo rekla mlađim generacijama koji dolaze, jeste da prate svoje snove, tako sam i ja. Sve ono što je teško se zaboravi, a kad dođete do onog momenta što želite i kad kreću ti snovi da se ostvaruju, to sve bude kako valja, tako da nadam se da će nam ova godina biti kako valja. Sav rod prerađuje se u maloj školskoj prerađivačkoj radionici gde učenici smera prehrambeni tehničar proizvode vina. Svoj smer sam upisala zbog hemije, takođe i prerade hrane. Moj smer takođe obrađuje vino i radi sa vinom i takođe smatram da će rad sa vinom biti veoma zanimljiv i rad sa ostalim tehnologijama. Prema predanju, vinari na Svetog Trifuna otvaraju prvu bocu vina iz prošlogodišnje berbe.